ebigambo ebyewuunyisa ampuliza tebiggwaayo. Wulira ebigambo bibino. Abasajja n'abakazi ab'embalala bamaze dda okubeera nga banaabira Genda Muhoozi mu maaso. Ono bamugambye nti okutemya n'okuzibula eno ewaffe tetukwagalayo, bamututte Talinnya. Kati mu mbeera eno laba ate Parliament bwekawaŋŋamudde olunaku olw'eggulu ampuliriza. Njagala omanye ebigambo bibino oyinza okuba tewabitegedde. Abasajja NTV, NBS, UBC bagobeddwa mu Parliament okavalingayo amawulire. Kakati eno Parliament kikaaki? Nze byonna mbikuleetedde gwoba obiwulira, gwoba osalawo, gwoba ombulira mu comment nti tulagawa. Kubanga bannamawulire abakavalinga Parliament etandise okubeera ng'efuuse ng'ekiralo ky'ennyana. Boogera kino, boogera kiri, bwetandika ogoba bannamawulire embeera emaze okubeera ng'eyonooneka. Nze Eke Masa kulimbika gadula Eke TV n'obombeefu nkusaba video nsooka ogimpera ekigalo ompya nkusaba subscribe ku mukutu gwaffe tambule ffenna mu mwakaffe atagwa malojja mukwano gwange ampuliza. Kakati ebigambo Genda Muhoozi byamaze dda okubeera nga bimuddugalira. Byamaze dda okubeera nga bimuddugalira. Abasajja ab'embalala ono gy'azaalibwa gye bagamba nti baagala nnyo NRM bamugambye okutemya n'okuzibula eno ewaffe todda kubanga twakukoowa ne taatawo twamukoowa. Kakati taatawo tuba twamukoowa byatukoze ate naawe bw'onojja by'ogenda okutukola tolina ky'ogenda kubeera ng'otuyonyola. Kakibeere ki tolina ky'otugamba. Abasajja bakombi kwerima ono yabadde amaze okubeera ng'asindika ttiimu ye etandika okubeera ng'eyitaayita mu bantu wali embalala ono okubeera nga bamukuyegera. Abantu b'embalala ne bagamba mwe tugenda kubagirayo emiggo okutemya n'okuzibula tetubagala, twagala omuntu omu. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omulonde. Njagala omanyi tuwadde woolokoso nga bano bagamba mbu Bobi Wine tayagalibwa mu bitundu by'embalala. Kati bamaze okubeera nga beeyoleka lunye kino nga bakiraga nti Bobi Wine bano gogwe bamanyi Genda Muhoozi Kayine Rugaba mwami mutabani wa mwami Museveni ono ye bamugobe mu kibuga Mbalala. Nkugambye nti amawulire ag'olwaliro ogenda kubeera ng'oganyonyoka. Parliament laba bwegobe bannamawulire aba NTV, NBS, UBC lwaki kino Deputy Speaker akikoze. Ebigambo byonna mbikuleetedde. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa enamba y'esembya 15 mukubireko ogenda kukolereko ewakaawe gyakolera emirimu gye. Ampuliza kamutwale mu katambi akasooka kansokere mu kabannamawulire be batutte nga tebalinnya entatinda mu Parliament. Kyetumanyi lwaki tebakyagala bintu bino tubimanye bya Parliament. Bulijjo bwe tubeera mu Parliament television ya NBS ne NTV bakavalinga Parliament eyo butereevu ne UBC ku mulundi guno bujalubanga bamindi babajjeeko neera mbuuzizza ng'omuntu akola ebintu obwegendereza mbuuzizza ne bagamba nti babamye omukutu ogwo mubayisa okutwala amayengo ago okugaweereza abantu. Ekitegeeza nti wabaddewo embeera enteeketeeke y'okukolawo ebintu ebyobusolosolo mu kizikiza nga tewali alaba. Kakati embeera eyakizikiza kiyamba mu mizi tujja gibeeramu. Ntegeezeddwa nti ne YouTube egiddwako. Kakati ebyo si kabonero kalungi. Tusabye ne Speaker ekisembayo entulo yaffe mu Parliament kubanga Speaker mu kutulambika nga Parliament etandika olwaleero alina okulambika kwa wadde kwebyo ebinakkirizibwa n'ebitakkirizibwa wansi w'amateeka agatulambika mu ntulo za Parliament. Tumuwuliriza bulungi era tugawa ekitiibwa. Naye naffe tumusabye nti n'entulo ya Parliament eyajjumula nga watula ku nsuwa y'amalwa naye ekyuke buli bantu batuule okusinziira nga era amateeka ge batulambika. Kubanga bwe mubanga mwetegereza ku ntambwe mwakutte ku kavuyo akabadde mu Parliament, ekisooka kuba nti embeekuulo yabadde eva ku ludda lw'enkulembera. Oludda lwange lw'enkulembera kuliko abantu nange besitegeera. Tomanya kyeyalidde, tomanya kyanywedde nga ajja mu Parliament. Katusabye Speaker andekera abo bemmanyi kyebanywa ne kyebanywa bensobola okwogerako n'okulwanirira nga babaddewo emberebezi yonna ebaddewo. Kyetuyamba okusobola okwongera okwetegereza entambula yaffe tumanye n'abo abalina obuzibu tusobole okutambula nga abagonjufu.
kituufu ekyo nti olunaku Kinyamatama yaleeta ensonga ye sipiika agiwaako okulambika okwali clear ne mukyala Kinyamatama ne banne be basazisamu otulwa lwa paalamenti eyo era tukyalindiridde okulambika kwa sipiika ku neeyisa ya Honorable Kinyamatama ne banne kubanga kwavaako n'okusazaamu otulwa lwa paalamenti lulamba tukyalinze tujja kukyogerako okusinga awo naye tulinze sipiika tumanye alina kyali mu kuteekateeka. Yes, Honorable. Tulabye speaker badde mukamajjo n'amateeka gaataddewo abaganye okuba mu nebayo ayagala kwetawulira ku mmeeza ye agambye bw'anaaba ayogera teri kwanukula olina kuwuliza buwuliza amaze natumano ga Talinnya bwe badde ebimazeko ekyewugu abamu tebalina kwambala obubaka buno ng'ababaka abadde alina byabusinga bw'otunula mu press conference eno olaba omubaka wange ayambadde ng'agenda okutta enswa ndowooza obubaka obwo ekiba sipiika kati mu mbeera eno sigenda kubeera nga nkuluyisaawo ampuliriza kanzuke nkuteremu akatambi nga mwami Muhoozi bamutwala Talinnya okuva mu kibuga Mbarara abasajja n'abakazi nga beesomye ebya parliament obitegedde awo Uganda weyolekedde bwe tugamba nti Uganda yeetaaga empya ekyusibwe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ampuliza ku byolaba buli lunaku olukya ojja kubeera nga okkiriziganya nange kubanga ebintu birabika nga byo bikyuse byakyukira ddala tuddayo eri gye twava mu mudumu gw'emmundu oda ni oda ya kijeshi kakati mu mbeera eno kanzuke nkulaga abasajja ab'omu kibuga Mbarara bwe beekalakasa ne bagaa tetugenda kukkiriza taata n'omwana ekinavamu nga baleeta n'omuzzukulu nga naye afugaffe ekyo nedda kikafuuwe era n'olulimi boogedde luli lwennyini oba oliawo olunyankole lwennyini nawe lwoyinza okubeera ng'otegeera ono asobolera eddala okubeera ng'ategeera ebigambo bye bamugamba abitegeere nga tagamba nti saabitegedde kakati n'akatambi kaakano ampuliza sooka okawulire bw'onoomala okukawulira ombuulire abantu b'Embarara okutuuka okwekyanga bwe batyo nga ffe ab'omu Buganda n'ab'ebitundu ebirala tetunaba kubeera nga tulaba be batusoose okuzibuka amaaso oba naffe twazibuka dda naye tulimu kutya byonna bibuuzo tubyebuuza ku AKTV nagamba nti otimbirwa muntu wa wansi luno oyo ekanyigirizibwa era musaba n'obompifiire eno gimpeera ekigalo omupyosa busukabinge ku mukudu gwaffe tambule ffenna mu waka waffe omukudu guno gwa nkyukakyuka gwa muntu eyagala enkyukakyuka yekka yalina okubeera nga guwuliza kansoka otwale mu katambi kano aka General Muhoozi Kainerugaba abasajja nga bamwefulidde bamugobye mu kibuga Mbarara obukwenda kubukuyawo n'obugabe bwa mwana wanje gwaba RDC kugambira MK ogogo nowakwa yeronzire bwa volunteer oyaja kunagambira MK n'obugabe bwe kumugambira nabwe cyabamba mutamba mureka gambe akatwa twagaba n'obugabe ngona ko mushinyo kumureka gambe ntakwenda kubiza munonga ngo kukosa abanya kashari impurango imukoro niyo kwijana naba habwira nangwa muze yo murebe konka yoni ndeba kurigira program ye narebe rimwe bariyo mbija kushemerwa kuzuna ngo babazindere ngo bakabaje mbija kwijana yona okukiro kumukireba mbija ko badura nabwo tuyo kwenda kutwara ubugabe bwabo. The question should be ahabwaki buzima asrafu nenda kutwara ubugabe bwanje ahabwaki mhange nenda kunyiho ubugabe bwanje ahabwaki kasisi mwica byanagama nenda kunyiho ubugabe bwanje ahabwaki polisi nenda kunyiho ubugabe bwanje ahabwaki aba government aron chairman nenda kunyiho ubugabe bwanje hata hako kucimanya oyerwana hata abantu abari mu nsomo kanci gambe abo kutekateka ngo ibintu ubugabe kandi baza kubahereza baguma ubugabe no burwanira kanci gambiriwe obugabo bwine ko gato kuzagwejegera ngo obugabe babukhereza obugabe no girota no burwanira narahanga kato mu nsomu kuyahereza yajya umukore kugira ngo yonoza kuza mu stando byambe rero ngo byo kurya bikushangaho buri kimwe cyo nakikushanga nahabwecu osheme kwa no identifying bito yenda kutwara bugabe bwanje nenda kubutwara raki kandi abwakire nenda kubunyo niwo kabwerwa okaburwana nabwo cyabanya Uganda mutateka ngo abarga government arone yaita state nguyone iza kwiceruza rero oye tare enjoy ngo bugabe bwawe ngo batakwasa aho kuba bine interest
muhange no kucara kwa nagambe kigambo interest aba bakubirana ba protecting obugabe bwawe abene bakwiki abakubene bakureka ngo enjoy ngo bugabe bwawe niyo shemerwe hine byabe bakwani benda kurabya so yana areba ngo yakwa bugabe bwawe tarakirabyeho nko kwakwenda nateka kugira ata kuburi batirira kana ngo shitira mu Uganda yonke imwe kabanya Uganda kanci bagambire kiri no munsi yone hata wareba ka Israel nagaze kibe n'abagaze kuba yino barwana none nabo bari obugabe abisrael bajya mu obugabe bwitu tumushamiye kuba n'umutahira abagaza nabo bajya mu obugabe bwitu mukatoro batirira munonga ari tsa kwera Rwanda nahabwecu imwe abanya Uganda kandi ibireho kumuteka kwerwanaho kumuteka kwerwanaho ucegero kugira ngo tukishitamaho kagarama ukateka mu bushinga cyona ukategereza ngo ibintu birungi byanambiza kwija bikuzeho no you have to fight for your rights and for your freedoms and for your bell wearing you wazaho kagarama no garama bakurbatira abayemke kashari mani yashekare yahe kankureki areba na direct kumanya ati enkoraga nijo yakavurega kurega muhanje yamusijira ka message muhanje kwata kazindaro abakuba wahuna mu gwe buringwa and a lot has been talked about when hati niwe ba avurega aje mukagara mu karebera Mtokubanza nenda kusima ngobabe okugambira imukendo benda kumwihaho itabo kumanya obugabe bw'abandi kuba ku bantu bagamba nimbahurikiza tinkutera nduru tinkuyombera muzindaro abo ko umuntu omwebembezo huriye ayetegereza bukoze no wasafuteka bunomanya konko bondo takugira ki utakumanya konko chikura mutayo wawe yashoborera ubundo gire kiwihamo Actually ndio munyankore twinefu mwitu ngo munyankore atuganda mukageretse kana kamdahi cyo kubanza turiya cyo bugabe bw'abantu zo kwesa human rights nyenda kusima batensaje mwe bari mwo human rights ngo kubazigambana nabo no bugabe bukurwa wa mukamarahanga kujya mu buhebo mu uriya cyo kigwire umuntu yemera akajya mu nyona ko bugabe nabagwire sincere bugabe no buhebo ki rahanga kandi abashomera hari cyo bakweta theory behind human rights human rights bari kugambe nyuma yazo hariyo theory iri academic theory twantugeta capitalism so nenyuma ho kutandika abakoyero bakora abahuku self trade babatwara batanka gukora abantu kuba rayotinga bajya mu baherezo bugabe hatumbahe ki umushahara so no rebo umuntu sabankemermo ujo tumukomurmo nguno yendagu utogora mpe gono why abako kubi so nwar twera mu mushahara gwo kugira ki bakwereza so izo nizo human rights nyo nanye ko muntu ni tanda kimwe n'umuntu okwemerera akagambira abantu kusha umuntu kumutera ukamukure rino ukamukure mino ukamukure ukazabye tukabamutera boko yajabira kine shonga ubona kubarashika bagire ki bakute actually manje ukawaze uno tine kono ni timbe kimwe abako hari abantu abakwemerera bakagamba busha wakayagamba ukashitira mukama wese ukiza kura ngo bamukingirire no mucukuru kashikobo mukama kogera bakama waje kukingirana ko tarabese so mbona ko kuba actually ngo bote akombe karizera yo karizera yabura kusiga hakanya ko muntu kugira kwikizaho kuyabira ngo makizairo yahura ngo abantu be abakwenda baruzi barabona babaziriki babakingirine hati ngo yamanyire ngo cyome cyarazara nkikomo umuntu abura kugira aho kutora so nyonye ndagambira abantu bona baturikiza human rights bari kugamba academically tuzetegereza convention za signingirwe za ku Rwanda 50 Uganda na signatory agwa human rights kandi mu leadership mu demokrasiya ningo mbwebembezo bwona capacity yawe yo kubasa kurango bugabe bw'abantu bwarindwa ki that is a credit you get actually no mbwebembezi mbuturukora harandi kukirebera ko muhanda kikubantu samba nobwa nekere kiyakiro batakagurukamo kiro cyanyaguza kwambuka umuhanda iwaguruka kuri okero batakibaruko kirebera mu ndebero umuto nacishatura kandi ubwo cishatura nacyo kina abana bo kugereke bo kurebera so ninjango generation kuri yo kurebera then umunsi twine struggles for power sincere struggles for power ne human being because a human being is born with great day umuntu azarwa no mugereki ari no muru so ejo power struggles everywhere ya hina ntona no shangaho chairman wisingira yagamba kigambo state and government hata noreba state jo ganira na mwana wanje namnya state ine monopoly of violence konka kutwaje kwirukana muri twikirizana konka hari abantu bakwenda kugira monopoly of violence mu rights zabandi takwendi ugambe
takwendi ogire bobo nkane beyeta amazina behaza tayito zitaru azehereza hariya gwisa uriya kigamba atiyo tushitire Achakabone nango akatuma. atoshobero mbona mu bugufu ezo violation of human rights nezigenda cross border waza kwete actually toba kwitiriza abakristo tuno mbibiro nyango hari umushoro nyango kuba kucyaka niwe bakakugenderaje ubwo yiruka habariya ukabagira ngo boma tata ka supplement ukaba wanje kaki ico ikintu kiriho munonga entaro za mubeshera abediya kandi na supplement kugira ngo umuntu kuri RDC haba hirya biro ubwiro ukabone leta yakumuriza munonga Mbona wayi wakwasira kantu kawe umuntu kuri uvubatirira bamajirira bakanga uko muriteho ekigenda kukaho amara mukto aturuko avuga human rights kandi rights says tukugamba this is an evidence omuntu we no nomo ayetegerize ashemeye kuba ine muskill eba kweta capacity to accommodate diversifying ideas mbona wabano basakwa accommodating ebiteekateko by'umwami bright then that's fine Yogamba uriya huname ni ugambe nibaza kureba iki kandi umuntu bituru gukora harimo cyo bakweta desperate umuteraje wa problem n'abatiri haro class y'abantu ye kuyireho tachwara tachine chaferwa eseka munyugakare tachine hoktora yona mushobi so psychology akamafireka psychology kurigera fluid na rexon no bagira no ba transferring aggression ne jamo oferi umuntu nutokora ngo umuntu murecyana kwakurira umuraho kandi umusayikoro nyuma ya top roading nobo inebintu bikwekorire gahi ahamu bona mu bugufu abamwe bantabe wironka ko mu cyamani yanagamba ngo umuntu amuhire pisi tuwe hatu wanguza ngo ihire yaki namanye embundu tuwe na twarazi kwasire ntumanya what it means toku ya embundu takuza kurasha Konga wa James umesechero konga wa kwetegereza hatu wa mutayiro kamuje tobeno yendaki nazo jati nsasa ahabukuba achikozera bwaki ahabwa desperate kwenyigwa ari abantu abari mu mbere gumire mbona jang bright kisibaye kuri rero kira ya ready mu studio mu horo nebetara buhoro nebetara buhoro namwe wa muhumuriza nabaro naronde cyo kuntaho cyambura yashaka jure yesi Rastre ashogedi. Imezo ngakure ikigambo ariko bakweta ngo understanding is not comparison. Haro umuntu okushara moja ati ntibiza kwetegereza. Nawa mushoborero mwaka ukakwata ugundo kagumishobora. Ninyishko okitinza besije are yabirari. Umuntu omwe yakurayo pisto yaterekera huri. Kyarize kucyata besije amugezo kumwereka ngo amusase. Yakwata neha nitiyagase eri anu bajetea. Spray. Yamreba gakirisho yatamu beste kwimuseke atabru kweza bartamu. Wentegereza konka waza kwetegereza ejo pain ya honare beste yagizire ikabera imvango munongo. Konka tidahinde wamutira mara hata tinu kubimanya konka nyoka kireba TV. Mbena habwecana ningamba human rights ndikwemerera hanshongezo. Lastre hanshongezo. Ngo kutwagamba sheme kucumanya ngo there is life after being in a position. Nobori yo mu office oyino bushoborozi oyina mani mingi ogomokire no mafutere bukonde konga yo time eyo kwija kubata kitera bukonde kandi nagirebire umuntu narwara wabe natere box byata nose nabara oshanga ryo mu kitanda kirwara ukahari yife atayine gehindura mboro mbuzo tugama ndwabe noteza abandi gakaze so nanye nagambira abantu twena twaragira mu office abandi parish chief naba RCC naba RDC naba lecturer hatkunze muniza akachiko kariya nako narebe biri okuba abantu bagamba abantu hariya bakunyurana nanachoborira ese tirwana kukiza munongo nyenda kugambira abantu understanding is not comparison president wa MK movement akadeclaringa abantu abakachiko kaseke because understanding is not comparison kuyabataho yagira ngo tugere omunosi officer ondisha zo mu Western Uganda. This is a transition what saba constitution norango haretse ko bakigikizo now yagira ngo wa Western iroko zo gukora activities o wa Western aruko o munosi aruko within the activities za Western Uganda ba creating a manager committee eroko za gukora imirimo yeje ero habantu bingi bahonare babazira nabandi ngo bari no bakora imirimo yabo or Abraham namunani nyenda kusima mwami kafureka. This is an logical thinkers abategerize nko bagamba
namuntu bijaba kwakaru wakora statement etegerize wagira Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 akatuwagira omukasale Chechilangone chipya yatabike paizi wondogo unokusaba kwa banji bachikozane kusitegera ivu chabiri munanogwe 10 kukilabo brigato okuingira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emeza ya mitwalo 3 chawandikiwa na kitanda kereya nekisendekebwa Kilene Yusufu tushuwa bazanyi wa live ku stage Professor Vikita Kaweke Monika William Emily Nazala Detective Benny Julius Deriki Kasi Hola Michero Tokoria Timu Sofia Panementewo Twakoowa Aruna Muliro Beribata Wamulangira Suna Ne Finance Bandi Umulangira Novemba Kuseka wa Motero Wane timu ye